هێزن سووریا دیموکراتیک ئۆپراسیۆنە ئەولەکردنا مایندە دژی شانەی داعشێ بەردەوام دکە. Di nava du rojan de Hesedê gundewarên Başûr û Bakurî bajarokê Holê paqij kir. Navçeya Sînorî bi Iraqê ji bajarokê Cesayê ber bi şeddadê ve bi dirêjahiya 7 kîlometr û firehbûna 20 kîlometran di nîşana operasyonê de ye. Li aliyekî din divê operasyonê de bi qasî 100 kilometrên çarkoşe tê operasyon kirin, gund bi gund hemû gund tên paqijkirin û di encam de heta niha wek got Hêzên Sûriya Demokratîk ragihandiye bêtir ji 40 çekdarên Daişê girtîne. Hesedê dibêje got armanca vê operasyonê ewlekirina navçeya derdora kampa Holê ye got di encama wê de wê sînorê Sûriyê yê hevbeş bi Iraqê re ewle bibe. Li gorî fermandarên Hesedê got operasyon rê ber pîlaneke Daişê berfireh girt got Daişê amedekariya êrişên mezin dikir li ser kampa Holê. هلبت هناك سبب هبون او سبب سرکشی گو لفو تفجر داعش ده من داویده پر چالاکین خو پر کریارن خراب الدجی گلن هربه و الدجی هزن ما بتایبت هزر او لکاریا هندری بو سبب کی سرکه گو ام دست اپراسیون کی لو بکن دا گو ام فی هرمه اشترار داعش خلاص بکن بجاهیا باشوری هولی و شداده لروجلاتی سوریه لسر بجاهیا دیرا زوری و گریه دهمان دمیده لسر بجاهیا انبار یا عراق و دریج دیکه اف دورد ددما داوی ده همان جهن گو داعش لی اکتیو بویه تایبتمندیا اپراسیون اولکرنا ما اینده اف گو دو اودا اپراسیون دلکیلکا حسد و کوالسیون سربازن اولکاریین ارتش عراق جی بجدارن يعني جبرجو اف هرمه كي هناك حساسه ونيزكونه كي وسر سينوري عراقي هيا وكامبا هوريجت كبي به هرمه ده جبرويه كي جرك تنسيق كي خرطنا برما وهيزن عراقي ده جهابي بسرفي اساس دريا كواليسيون من تويده اف تنسيق هم بردوامه داغو اف حمله قوتي بشواي كي سركفتي درباس به هسه دو روژا سیان ده قوناغا دوم دست بکر باجاروک هولی و کامپا هولی دی نیشانا اپراسیون ده اپراسیون اولکرنا ماینده یکم اپراسیون پشتی راگهاندنا کوالیسیون گو دی 2025 ده ارکی خوی سربازی لعراق و 2026 ده لسوریه بداوی بینه زانا عمر دنگ امریکا ناف چیا هولی